روز باش دم باش شوال نجات تماشاوان نجا ایرو 22 دی آذار 2025 دو نوروز بو نوروز ها و جارک دن پیروز به و دو دیمن نوروز تماشا کری پیام کد نوروز دهاتی داین و همی تماشا کری اما ایرو اینکه بحثا انجامن پیام نوروز بکن نوروز 2025 چواهات پیشوازی کرن چواهات پیروز کرن پیام کو هاتن داین تن چه معنی امل سر و مجارن کی راوستن و مجارك دنجي اوه مراد كرايلان اندام كوميتي ريبر PKK ji قنال حش تلفزيونا كو نافندويل سليماني را آخوي و دور دا پیامین گرینگ دان درباره کنگره PKK مجرد چک داینی تجریتال سر ريبر اپو و داخویانین آلی دولت درباره وان پرساندا مراد كرايلان برسیون پر زلال دان و پیامین پر گرینگ دان امیل سروی مجارجی راوستن دبا کم سرویج راوستین پیشیامه پیواژوک چواهی اویجی تی زلال کرن تی اشکره کرن امی وان مجرد سا حواله ما روزنامه وان نویسکار سفکان کوبانی را شروع بکن هوا سفکان روز باش سچا نوروزه تا پیروز به بو نوروز دست که بلکی تجی پیامه خود بدی پیشتر از پرسا خوشتر کن نوروز تجی نوروز ای تماشاوان جی ای گداروانن یعنی راستی جی نوروز که راه کی مزن 2025 نوروز که پر جدا بو یعنی پشت سالان اقصا درباز بو پشت وقت نودان 2000 میلیونان کلان دا بو راه کی جوش کی مزن بو یعنی او جوش او مورال لهر دری داهینجی بلند به یعنی سرسالا کردان یعنی جشن کردان بهار کردان روز بله برس بله نها نوروز بگمان دستپیکا بهار سر سال دستپیکا سالک نویه لی معنی خوی سیاسی جه یعنی گل کرد هر سال لگوری پیواژوی و دمه پیام خوی سیاسی جی د نوروز دا نشان داده و ای سال خوش برک سال گرینگه یعنی پیواژوی کتی دست بکرن بانگار بر جلان 27 سبات هات دست بکرن هات کرن پشتی و نقاش هنن گله کرد گوری هن چافکانیم که هر سال بشتاری نوروز دبن ده سال داویدا نوروز هری گرسه قلبالق دو پیروز کرد ایروج دام دکن لی دی دو ایدی یعنی آمده ول دفردن هبوش کوبانه حتی قاندیله پیامن که درکتن چه بول گوری فکرین تا نیرنین تا یعنی گله کرد دو تایبت عالم را چه گود یعنی سرید عالمی را گفت ام ناسنامه کی آزاد ناسنامه کی ایدی سر سالا 21 دا ام ایدی بر با آزادی خدا گاوی کی پر مزه ماویتی همو جهانج ما ببینه ام میلیونان کلان دانه ایدی ام ناسنامه خو آزاد ام ستاتو کی آزاد وی جهان داد خوازن و امی چی بکن وی پیام دان و پیام اساسی جدی سا تابی وی ای پیام 27 شباط پشتا ریبرا پودا او پیام چی بو پیام ایراده آزاد ایراده کی واکه ای ریبرا پو آزادی ریبرا پو او استاتیا گلی کردا وی پیامی را خودی درکت واکه رفراندومی کی واکه پیامی کی سیاسی واکه پیامی کی دیپلماتیک همو جهانی دا پیامات بود یعنی ریبرا پو وی گاوه گوت وی آخافتنا کر وی پیام دا وی مساج دا جواکی کی دموکراتیک خودی درکتنک چه به چه نه به عجب او پیام چاو ناو جواکی گلی کردا چه برسوی ببینه برسو و پر گرسهی پشت 2015 حتی نها 2013 14 اینی واکه میلیونان دست آمده دا لودکه هر مزن دا او پیام درکت همو جهان دا یعنی نوروزا تو میزد که امریکا دا بگره همی جهان دا پیام گل کرد هات پیروز کرن نوروز گل کرد هات پیروز کرن و وی پیام دا وی نوروز دا هر وها ریبر گل کرد هات ناف کرن یعنی گلک تشتا دا دکانم بیجن ناسنامه گل کرد 4 پارچه کردستان دست آمده دا نتوا کرد یکتیا گل کرد هاتنا گلو گلک مهم بو بر مسعود برزانی دا حتی وافل جلال طالبانی وانا پیام شاندن
مدید yani پیام کوبانی ده هبو پیام قامشلو هبو او جبو ریبرا پورا جبو وی نوروزی را تبلیغونی مزن بو رجلات کردستان دا مدید ان پیام مزن جی رجلات کردستان دا بوله روجلات اورمیه ایزا پر بالکش بو اول سرکن پر بالا مکشن yani hem jali kalabalık ve hem jali navaroki var. راست او جی ایدی yani بر bu آزادی را بر bu ناسنامه آزاد را سیاسی پولیتیک پیام هر مزن دا راستی توانا دبینی او پیاما او جوش او روحا ایدی سرهدان گشتیه ان لطکه هر مزن yani 100,000 کلانا دانه و جن و میر و قال و پیر و همو و پیامه گله گرینگ دان yani دبیجن و ستاتویا 5 ستاتویا به ناسنامه گله کرد ایدی برسن yani ایدی بس گوتن çava Bakur Rojlati Suriye başur heye Bakur'da u peyamdan Türkiye peyam Rojlati peyamda İran'ı u peyamdan hemi cihanı ra yani coş moral tani nej bu xanaji yani na Bakur Rojlati Suriye'de Arap heye Bakur Rojlati Suriye'de Suryan heye Bakur Rojlati Suriye'de Ermeni'nin disa hemi gelan havra piroz kirin le İraniyan لازاریان لباکو لترکیه دا نه پیروز دکن لمرسین لإستانبول نه کلاکی وان دا خلک ترکانن yani hemi cihanı da İru cihanı da vaki çi bu dibêjin internasyonal vaki piştî peyamê gelê Kurd Nevruz yani sembolik e Nevruz vak azadî û nasname berxwedaniye lê piştî dîrokî 2600 û dibêjin 37 sala çıkase piştî wî salan ev çawa gelara yekîtî da çêkirin îro rojilatan ew wînî cihanê ra jî dîsa pêşengiyê gelan de çêkirin. Bu Nevruz peyamê gelek girîn bû gelek moral coş moral ki mezin hemî hatin coşê girtin yek jî vî pêvajoya civaka demokratîk vî pêvajoyê destê rêbera xurt kir ew peyama destê rêbera xurt kir belkî nehiştin peyam rêbera were lê mecbûr man çawa xurt kir yani kîjan alîvan yani gel piştî vî pêvajoyê gel aşitî civaka demokratîk da pişt rêbera bûne hemî dibêjin bijî rêbera bû bijî seroka çar parça Kurdistan cihanê da herkes dibêje bijî seroka dibê rêbera bû müzakereyê em rêbera ku wek temsilciyê xwe wek îradeyê xwe siyasî li wir in eger hûn dixwazin wî îradeyê milyonan hûn hürmet bikin rêz bikin gerek vî pêvajoyê hûn jî encam bidin yani top avitin devleta Tirk ra devleta Tirk êdî mecbûr ma disa rêbera bû dîmenê wî û dengê wî da piştî a qasa salan dîmen û dengê yani mecbûr ma belkî nûjen nebû nû nebû lê ew jî devleta Tirk da paş da gava min yani xwast lîstok hebûn tişte hebûn belkî rêbera bû vî pêvajoyê tevliya qawsê Tirkiye ra nexwast hemen bikeve nav vî pêvajoyê da wakê tiştê çünkü peyamê wî her kesê re bidana lê tevliya wî heye lê vî rewşê piştî rêbera bû gel re bersivdayîn daha baş dîn carna siyasetê ra midahilekirin siyasetê ra devleta Tirk tiştê dixwaze teybet AKP MHP bersivdayînê ki aslında helwesteke jî yani vî helwestê meriv tenê nebêje devleta Tirk wak kiriye rêbera pû jî helwestan rêbera pû jî peyaman peyamê dide yan jî hevdîtina çê dike çünkü medît yani bêdengî hebû va hevdîtin û heyetê da demek heyet jî bêdeng ma ser tiştek heye meriv heyetê re ji bêle lê heyet daha bersivkî ji bo rêbera pûra çi bû peyam ji bo çi bû çi nebû pêşerojê de em ê daha baş diyalogan çi peyamê dane em wî jî bibîsin. Yani niha tişta ku derket holê yani divê Newrozê de tişta ku derket holê ji bo têkidiyê di navbera Kurdan da jî te behs kir peyama Barzanî a Talebanî jî hat ew jî yani cara ewle Mesûd Barzanî piştî yani rêbera caran 26 sala li zindanê cara ewle ku got em azadî dixwazin yani wisa temennî dikin ku demek Kurd da azad bibe ev têkiliyê nava Kurda da jî ev jî hêz û bandora rêber û calan nîşan nade ku êdî ji hemî partiyên cuda ji perçeyê cuda jî herkes were û li ber fotoğrafê li ber posterê wî bangên wiha bike peyamê wiha bide. Herkes rêber
apo hez digre, kuvvet digre, rêber apo yani partîkî, rêber apo yan jî tenê kesimekî, heşîrkî kesî nagire yani rêber apo gelan digire, gelê Kurd, hemî netewa gelê Kurd, hemî kesî wan, berjivendiyê wan, netewan, gelan, gotiye ez berjivendî wan temsîl dike. Ji bo jî temsîla hemiya dike. Rêber apo dibêje Birêz Berzanî jî bila ware berê da 2013 de wexta hevdîtina Kongreya Netewê Kurd wexta kom dibûn yani civîna dahatin çêkirin digot bila were serokê Kurdan da ew dervaya dikane pêşengî bike, hevserokê wî bike. Leyla Zanalûr bû, Birêz niha Bafil Celal Talebanî pêşengî dike, Masum Evdî pêşengî dike. Yani wana re hemiya re çi da ji bo hemî rojhilata navîn da hêzkî mezin dîplomatîk siyasî destê wan xurt kiriye. Niha destê wan dijî Iraqê xurt e. De wak berê xwelewaz nabînin çünkü hêzê Kurdan kêlekî xwe dibînin. Dibînin niha diçin peymana petrola didin çêkirin. Niha enekese niha dibê Kurda ra hêzê xwe dike yek piştî belkî demekî Kurd peyanekese yani ew ê hevdîtinê piştî Mazlûm Evdî wan ra dibêjin piştî Newrozê çend rojê din civînkî an ji konferansî Kurdan yekîtîkî xwe peyamekî xwe yekem bidin. Va çinin va gavavitina hemî rêber apo. Rêber apo vî pêşiyê vekir, hemiya ra mesaj rêkir, hemiya ra mektûb rêkir, vî pêvajiyê re gotin milî siyasî dîplomatîk ji bo Kurdan em qezançkirinê tabî îlke henin, mebde henin. Lê gelê Kurd cara yekem hêzkî dîplomatîk siyasî were gel hev, rojhilata navîn de hêzkî esasî ye, hêzkî xurt e, destê xwe dijî yani hemî kesî ma re Tirkiye ra, li Sûriyê ra, li bixwaze İranê ra, li rojhilata navîn de her kesî re destî wan jî xurt. Belê. Baş e niha peyamên Newrozê wer peyayeke wê were axaftin lê dewletê tabî dewlet viya dîtiye lê hetanî niha derbarê vê van peyama de ti daxuyaniyek nedane. Lê di rojê pêş de saetê pêş em ê bişopînin. Niha di van sê rojê dawî de peyamê Bahçelî tên axaftin. Beriya wî piştî wî bibore. Peyama Erdogan hebû. Erdogan vê em samimî ne lê ê hemberî me jî lazim e wisa bê. Lê aliyekî ji em dibînin ku piştî 27 Sibatê ti daxuyaniyek ti gavek berbiçav tune ye. û Murat Karayılan endamê Komîteya Rêvebera PKK ji kanal ji televizyona Heşt re axivî a ku navenda wê li Silêmaniyê û li wê derê behsa gelek tiştan dike. Karayılan dibêje lazim e ku yani rêber apo bikeve dewrê ji bo kongrê. Carek din dîsa aynı tiştî dibêje dibê em dikarin cî û mekan yani cî û dîroka kongrê diyar bikin me hê diyar nekirî lê rêber apo heta nekeve dewrê nabe. Dixwazim minekî ji behsa vê berê jî ev tişt hatibû gotin lê ji ber ku teyî Bahçeli herî dawî bang kir got birawerin Malazgirtê kongreya xwe çê bikin daxuyaniyê Karayılan û van tiştê ku vana dibêjin yani aliyê dewletê dibêjin em bînin ber çavê xwe manzarayekî çawa xuya dike. Yani niha devleta Tirk pêwîst û gava bavtana yani digotin ya nav heftekî de pêwîst û devleta Tirk ji bo rewşa rêber apo hem hevdîtina wî dervara çûndin hatina gelek tişta da yani melekî rewşekî daha baş batana çêkirin. Êdî işte dibêjin ya mafê hêviyê bû pêşawî batana vekirin. Lê devleta Tirk piştî nêzî çend hefte sê hefte derbas bû belkî zêdetir e niha devleta Tirk gav navê. Gav navêje çi dibêje? Dibêje her demî re bêlin, rewşê qawtîk e ya hundir. Yani gelek gerekçe dike hîn dem bidin me. Demî ra jî çi dixwaze? Vî demî ra jî her dextê de dibêje psikolojîk şerekî heye dibê hûnê gerek çêkin. Hûnê teslîm bin, hûnê çeka berdin, hûnê dema xwe wextê xwe de diyar bikin. Yani niha hêzên Birêz Murat Karayılan jî çi got? Hemî rayadarên wan ê PKK dibêjin tamam me gotiye rêberê me gotiye çê bikin em amade ne em kîjan demî de rêberê me bikeve dewrê kî ê vî ava kiriye vî partiyê ê me şerê çekdarî jî pêş xistiye û van milîtanan jî hemî girêdayî fedayî rêber apo ne. Rêber apo bikeve dewrê. Rêber apo azadiya wî bibînin kî va milîtanana va kadroyana kongre û çekberdan û vî pêvajoyê re amade bin. Nebe ne amade bûnê ye henin. Em wana çawa îkna bikin.
Em dibe amade ne, em dibe jî ew got. Dem jî bidin, wext jî bidin. Ê da hadi çarê Gulanê jî gotin. Hadi bila nizan wî demê jî bila bêjin. Bravo Herkes Malazgirt. Erê yani bila war. Bu arada Garantiye. Malazgirt lazım kanun derkebi yani yasa derkebin yani ev Yani var Riberapo Malazgirt. gerek biçavi, Riberapo seri de azad bibe. Azad Yani bu. Mervi heviye da, gelan da, hareketleri da, Riberapo azadiya wî dîtin, Ahmetî da, yan jî derket, piştî wî jî, Devlet Bahçeli jî kelekî wî, Erdoğan jî, ha bila biçik, wî demê here de rayadarên PKK jî wan bibîne, kanûn derkeve, yasa derkeve, çima yani gotine em vî pêvajoya siyaseta demokratîk amade ne? Çıkar bêjin hûn vî pêvajoyê bavêjin. Top dest wan daye. Yani devleta Türk kanunu yasa hukuki derxe. Dernekeve çıkaz gotina jî bikin, dem jî dirêjkin. Lê gotina piştê kingê işte cejnê em ê hevdîtin kîçekin, em gorî prosedûran amade dikin. Vî prosedûran kanûnan işte em ê gava bavêjin. û çi got Nevrozê jî em dikanin aştî û biratiya cejnê aştî û biratî bikin. Heta niha tu li kur bû. Madem yani tu va gavana ew jî pirseke girîng e heta natil kibû lê ji niha pêda jî yani tenê bi gotinê ne hadi em bêjin tamam heta niha nebû yani hadi ji niha pêda yani te Newroz kir cejna fermî ev nayê manê ku hemî pirsgirêka Kurd çareser bûye. Mesela Karayılan dibêje lazim e ku nasnameya Kurda were qebûl kirin. İstedüsed yani va perskirik ji bo çi derket yani Kurt tinen de dahatin hesibandin. PKK Rîbera ji bo çi derket? Ji bo nasname û azadiya gelê Kurd. Nasnameyê Kurd, zimanê Kurd, gorî îradeyê Kurd nê qebûl kirin. Va pêvajo va siyaseta demokratîk ji bo çi tê kirin? Ji bo wan e. Yani gerek pêwîst e dewleta Tirk yasa û kanûnê xwe da gelek guhartina bide çêkir. Dijî wî guhartinê, naketine hev, qirka hev, kî koltuğê rûne, kî sarayê qesrê rûne, kî rûne ne, vî cara şer û pevçûne de dixwazin yani gelek tiştera vî didin pêş. Lê pêwîst e vî ders derxin, encam derxin, dixwazin sersalekî nû, sedsalekî nû a Tirkiyeyê da Tirk û Kurd wakê stratejîk, wakê sazûmankarê dewleta Tirkiye'de Kurd jî nasnamayê wî wakê esas îrade wî bêqebûl kirin, gorî jî kanûn û yasa derxin, va pêvajoyek e, rast e, hemen carkî de her tişt carkî çareser bibe lê meriv ber bi çav. Kurd wîsanin, em herkes wîsanin, siyaset jî wîsa ye, civak jî wîsa ye. Kes dibe em dewleta Tirk bawerî nakin. Çixwe em dewlet hêvî nakin. Ama va milyonan dibêje em ê bigirin. Milyon korana dane. Milyon çi dibêjin? Dibê em Kurd. Em nasname xwe dixwazin, em îrade xwe dixwazin û rêberê me ji gelê Kurd, rêber Apo ye ew jî azad. û hepsê me hene, zindana de mane gerek ew jî azad bibin. û kurê me, keçê me Çiyayê Kurdistanê de ne ji bo me vî dozê fedayîtî qehremanî dikin. Em dixwazin eger va pêvajoyekî siyasî aştî hebe ew jî gerek war. Ew jî kelekê me bin. Na ew cengawarane ew fedayiyana neyên Kolana Amedê neyên wî çalakiya da wî cî negirin ew jî nekevin we derana ji bo çi ne çi? Çi azad te ji bo çi ne? Yani ji bo jî gerek kelekê wan jî ew gerilayê wî, kurê wî, keçê wî, ew rêhevalê wî hemî jî gerek war. Ji bo jî kanûn yasa lazim. Yasa kanûn derkeve ji xwe rêbera bu hareket jî gotiya em amade ne. Hareketê gelê Kurd ê PKK gotine em rayadarê wan em amade ne. Vî milê de gelek kes jî destek dane wana. Dünya cîhanî çar perçeyê Kurdistanê de herkes dibêje em vîre amade ne. Ne amade kiye? Ne xewir da vir da dide gotina dike lê pratik. Pratik çi ye? Gav e. Gav çi ye? Kanûn derxe, yasa derxe, serî de agirbest. Serî de agirbest jî nebêje. êriş bide seknandir. Na bilançoda nizam çend hezar cara êriş kiriye. Nevrozê de êriş hat. Haftud û bibore nesud û dozde jara êriş kirin Newrozê de. Tenê roj kit. Erê yani 48 saat de. Çilo eşrat. Yani hesap ke aqasa yani yekê adarê heta na agirbest e. 22 roj e. Dibêje em êriş nakin. Lê beramberî wan dewleta Tirk hemû çekî xwe, hemû tiştê xwe êriş dike. Tu nav êrişê de tu dikanî bêjî aştî.
ایریشه که ایریشه بده راوستاندن تو خوازی آشتی تو خوازی گابدی آوتن تو خوازی آرامی که روش که بدی چه کردن گوری کالا وی بده سکناندن تسکنان هر ده گیرلای کرجی جی خواب بیج ام وی داری چه دیکن کاور ال مبده ایمهاب که کس نبیجه يعني نهال حزب الله دا ديتن جهان دا ديتن حمي سريلانكا دا ديتن يعني كسكي و حركات و گریلا و 5 ساله 52 ساله و 41 ساله جی شهر و پفچینی دیکن دجوار تکوشین همی گلک واک اردوغانا گلک دستلاتارا دیتن هاتن چون يعني وانا تیک برنه نزانه لیستو که دولت ترکی گوریجی گلک تب بگرن اوجی دی بیجن ام آمادنه لی معقول چارەسەری ئەرە بڵە گاڵبافیش. هەباسان کەم پرسات داوی نهاد پەیەما برز مراد قەڕایی لەنا تەلەڤیزۆنە حەشتدا بەشێکێدا باسا دبێژێ ئەگەر مافê Kurda were naskirinê nasnamaya Kurda were qebûlkirin û ev şer were rawestandin ew ê ev bandor li ser tevahiya Kurdan û Kurdistanê bike yani ji bo Başûr û Rojava taybet dibêje ev bandor bike dixwazê li ser viyanekî şîrove bikî dikarî hinekî şîrove bikî yani ew bandorek çawa bike çima pêvajoyek wiha serkeftina pêvajoyek wiha ji bo Başûr jî û ji bo Rojavayê Kurdistanê jî firsendeke چما فرسندکه چمی نها ای روجرات ناوین دا ای نتو دولت ای دیجی کردان ستات دیجی کردان و داگرکری پیش خستنه اساسی دولت ترک و کلیت عثمانیا 100 ساله پشت عثمانیا دا سی پارچه کرنا وی دا دولت ترک دستیوان دا بو کردستان دا پشتی وی دولت ترک وی ستاتیا نتو دولتی پارچه کرنی ریوابر ایران جی تا 1600 چندان دا حتی نها 400-500 سال سر کردستانی و هر دی داگرکری ناسنامه کرد قبول بکن دولت ترک تا او ستاتی 100 ساله ده هبو 1000 ساله ده هبو سر کردان بشکی چه به کرد اراده وی بیناس کرد ناسنامه وی بیناس کردن ستاتیا وی بیناس کرد ستاتیا اون هبون اوی باشور کردستان خطری ده چما تدبینی دردوری وان هاتیه گرتن داگرکریا دجمنی گلی کرد کردان اراده وان قبول نکن دردوری وان گرته بین هر آن دکانس دبی قاپانه کی دانه دردوری وان گرتنه سقاجی کی دبیجن ام واد کان فتسی دی فتساندنی خلاص دبی دی تجدیدی خلاص دبی ستاتیا تا اراده تا قبول کرن هزه تا daha خورده به هزه تا کردارا خورده به تو سینورا دا چی باکوری کردستان باشوری کردستان ticaret siyasi evlehi her meleda ittifaqa hevparci dikani çeydi. Kürt yekti xwa, Kürt ekonomi, Kürt heze xwa siyasi desti wan daha xurt be. Diji ki diji Iraq. Nav hükümeta Başur da ju Başur ticaret kir desti xwa biray xwa Bakur Başur rojlata xurt kir çi be desti wî diji Iraqê Bağdat jî xurt. Bakurê Kurdistanê jî wisa ye. Bakur eğer hêzê xwe Kurdara ittifaq kirin ev hêzana hemî destê Kurdan Bakurê Kurdistanê jî xurt ke Ankarê. Li Şamê re jî wisa ye. Ya îro ene kesera hevkirin li binêrin çi bike Başûrê Kurdistan Rojavayê Kurdistanê da çi bike li wexta çû Şamê da destê wan xurt bike yekîtiyê wan xurt bike nikanibûn lîstok dev û dolaba dewleta Tirk û Şamê ser Kurda bide çêkir. Ki kazanç kir? Kürt kazanç kir. Siyasete Kürt kazanç kir, irade gelî Kürt kazanç kir. Yani ji bo jî parça kirin her gav ne kadarî gelî Kürt. Yekîtiye gelî Kürt kazanç kirina serkeftina gelî Kürt. Rêbera po jî dixwaze Kurdan bike yek. Vay işte. Ha digotin ya partiya dixwazin berjewendiyê tenê yek dixwazin na rêbera po dixwaze Kurda bike yek. Ji bo Kurdan peyamda. Mektûb şand Mesut Barzanî re şand yekîtî şand Rojavayê Kurdistanê re şand Rojhilatê Kurdistanê re hemû kesî me re mektûba şand peyama şand. Çi dixwaze vê em yekîtiyê gelê Kurda firsad û derfetê dîrokî zêrîne em yekîtiyê xwe çêkin. Hûn rol bilîzin, misyon bilîzin, ez jî kilekî we. Rêbera ku her gav wisa dibêje. Dibêje firsad û derfet de vî 100 salê da em gelê xwe re cardin wan da nedin kirin. Zêrîn pêşiya me ye mirê polîtîk, siyasî rêxistinê hêzê Kurdan 6-7 milyon ya. Yani hêzkî wisa parastinê jî xurt e, milê cîhanê de jî tê nas kirin, dîrok rojhilata navînî nas kiriye. Yani dibêje wek stêrkekî sersala bîstiyêka da ji bo
شورش گلان دا پیشنگی گل کرد که مزوپوتامیا بنیرن مدا دا حتی ایرو گل کرد فرصت که ایرو زیرین گرتی جبوجی گل کرد نکتی خود چه که او سر کف بله باشه گلک سپاس سوال سبکان جبو بشتریت شروع و آگاهی ته از گلک سپاس کنم بله اول نجا بی اویم برنامه خود داوی دکن و گداری کر شیروین سبکان کوبانه درباره انجام نوروز و پیام قرای لانده جارکتن نوروزها پیروز به و بمند خیر و خوشیه دا دم باش